لاستودیویا میا باجار استانبول راوین ستیر کویجمره ببیجه راوین هرچی قاسی رگهاندنا ترکیه ایدی پرانی یک رنگ جی لی ایرو چد بیجن لسر مثلا دانینا قیومان هرچی قاسی وکه قیوم ناین بناف کرن لهر سه باجار مزن ین باکوری کردستانی هەوی دەردەم بە شۆکەتەی ئاماژە پێکرد لە ناوە تورکیەیەدی ئەو مژارە سەرەکیە ڕۆژەوەکە سەرەکیە لە ناوە تورکیەش بەرگو نەتەنە لە ناوە تورکیە ژە ئەوروپا بگرە هەتا ئەمریکایژی بەرتەک لە هەمبەری vê biryarê têne dayîn bi taybetî li nava Tirkiye CHP Partiya Herî Mezin ya opozisyonê vê cerê dengekî bilind derdixe û amadekariyên xwe bo vê yekê da ku digel HDP jî vê cerê piştevaniyeke berbiçav nîşan bide ji ber ku hilbijartinên herêmî yên dawîn da HDP bi avayekî eşkere piştgiriya wan kiribû li ser medyaya Tirkiye jî helbet rojeva sereke ew hema bêje ji sedî nod ê rojnameyan jî ewa ew mijarekirina manşet li aliyekî ez van rojnamena tevdayên nêzîkî hikûmetene yan jî rojnameyên hikûmetine ser bi hikûmetê wana van te van piştgiriya vê operasyonê kirine de manşetê xwe de ev operasyon weke biryareke de jî de nîşan didin ama sê çar rojnameyên biçûk jî ên opozisyona henek ve wana jî li hemberî vê operasyonê derketine me de rojnameya aydınlık dest pê bikin çima rojnameya aydınlık rojnameyeke ser bi partiya Vatan vaya yani rojnameya Doğu Perinçek beriye ku ev operasyon dest pê bike û qeyûm bine danîn bi çend rojan Doğu Perinçek daxuyaniyên balkêş ragihandin hevpêvînek digel medya cîhanê kiribû çend tiştên balkêş gotin li ser wê hevpêvînê vê operasyonê dest pê kir ji ber ku tê gotin di nava dewletê de carekê din Ergenekon bi hêz bûye û ew biryar jî bi hemahengiya Ergenekon û desthilatê hevpartêne wergirtin tiştên ku Doğu Perinçek digot pêwîst e yek û yek tên bicîkirin ji ber çi ji ber ku Doğu Perinçek digot lazim e HDP bê girtin qeyûm ji bo şaredariyan bêne dayîn û nûnerên wan û serkirdeyên wan ên li derva jî weke Demirtaş di hundir da bêne bicîkirin rojnameya aydınlık li ser vê mijarê manşeta xwe de dibêje şaredariyên destê HDP de tên wateya gulleyên li hemberî Mehmetçik yan jî li hemberî leşkerên Tirkiye dibêje wezareta navxwayî şaredarên sê bajarên mezin ku destê HDP'yê dane ji destê HDP'yê wergirtin dibêje ji partiyên weke MHP û Partiya Sola Demokrat jî piştgiriya vê yekê hat dibêje Partiya Vatan yan jî Partiya Doğu Perinçek jî piştgiriya vê operasyonê dike li aliyê din dibêje li hemberî PKK û ji bo PKK û HDP bûne sîper wêneyê Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu û Ekrem İmamoğlu bi kar anîye di vê nûçeya xwe de tweetên van her sê kesan par vekirine dibêje Serokkomarê Bereyê Tirkiye Abdullah Gül Serokwezîrê Bereyê Tirkiye Ahmet Davutoğlu û Şaredar İstanbulê Ekrem İmamoğlu ji bo PKK bûne sîper ji ber ku wan di daxuyaniyên xwe de nerazîbûnên xwe li hemberî vê yekê nîşandan bi taybetî tweeta Abdullah Gül li ser Twitterê gelekî deng veda ji ber ku wî jî di tweeteke xwe de got ew yek nabe ku em bibêjin li gorî demokrasiyê rojnama Güneş jî dîsa li ser vê mijarê helbet manşeta xwe daniye ew jî dibêje vaye sedem li gorî vê rojnameyê jî gelek sedemên ku her sê şaredar ji wezîfê bêne wergirtin hene dibêje wezareta navxwayî sê şaredariyên di destê HDP'yê de bi hincete ku ewana derfetên dewletê ji bo PKK'yê pêşkeş dikin ji bo Qendîlê pêşkeş dikin ji kar hatine girtin dibêje palpiştên terorê dosyaya wan gelekî zêdane gelekî mezin ji ber wê jî ji kar hatine wergirtin rojnameya Güneş rojnameya akşam jî dibêje ji bo palpiştên terorê rê nîne ew jî behsa heman mijarê dike û her sê şaredanê ku ji wezîfê hatine wergirtin jî hatine dûrxistin weke palpiştên terorê binav dike dibêje di derheqê wan her sê şaredaran da bi sernavê terorê dosye hebûn dosye têne meşandin di vê çerçeveyê de jî wezareta karên navxwayî ewana ji wezîfê bi dûr xistine di vê navberê de di hemû em bêjin nûser û qunciknivîsên medya Tirkiyeyê de jî ev mijar îro mijareke sereke ye gelek kes pir saet tiştekî dikin dibêjin dema
انجام لیستین سیوی که آدار اشکره بون او هر سه ناف لگوری وزارت نافخوایی ناوین گونجاو بونجبو که وک شهردار بین هل بجارتن لید بجن چاوا دبکو پشتی که دستور دا اوانا ببن نامزد نهاجی ونوان جکار دور دخن روزنامه ترکیه ام به دست بکن ابجد بیجه اینکو دست خوابدن عالی و دولت دست خوابده وان بیجه کی کو دست خوابده عالی دولت ایجی دست خوابده وان بیجه شهردارن وان مردین و آمد کو وان خدمت ندکرن هر وقت در فتن دولت ایجی جبو ترور پیشکش دکرن جکار هاتنه دورخستن روزنامه ترکیه کو ابجی روزنامه که البته سر به حکومت و نزدیک حکومت یعنی جالی حکومت و تیتا فینانس کردن روزنامه ستار جدی سر همان مجرد رواستی البته او نوچن دم عمل ناوروکا وانجی دنیرن هیوی دار یعنی نه تنی سرنویس لی ناوروکا نوچه یعنی به یک دسته هاتی آماده کردن او روزنامه کنه از بردوام جواب دخینم لگوری هن آگاهی یعنی لگوری هن گوتنن هن حوالن مین روزنامه گر هن کسی روزنامه گر کو لوان روزنامه دخابتن ام ناس کند سال دریجن اوانه دریجن مثلا دانه پرسن چما او نوچه همو روزنامه مانشته که داویجن دبی جوانا آمادش مرتين او جبروی که همو روزنامه هم به همان مانشتان هم به همان ناوروکی درد کردن روزنامه استارج دبی جا نجبو خلکی لجبو قندیل خدمت دکرن دبی جا او هر سه ناوین کو شهرداری وک در فتک تروری بکاردانین هرها گلکی در فتن دست شهرداریان جبو قندیل پیشکش دکرن جکار هاتنه آویتن ل29 باجاران جو اپراسیون که هفدم دست پی بویه و 418 کسی به سرناو دوسیه ترور هاتنه بنچاف کردن روزنامه یعنی شفاق جیل سر همان مجاره مانشت اخوا دانیه او جدی بجه لسه شهرداریان پاکجیه تروره یعنی همون روزنامه و اپراسیون یعنی شهردار و شهردارین دست هدف دا راست و که تروریست بناو دکن هیچ یعنی دلیل که یعنی پیشکش کردن ام بیشن بلگه که نینه دوان تو روزنامه اندالی همان سرنویسی وان همان مانشت بردوام دکن دبیجه شهردارین آمد مردین اوانی هاتن گوهرتن وزارت کار نافخوایی جبر کو بشکریا لوجستیک جبو پککی دابین دکن شهردار مردین وان و آمد جوازیفه آویتن دبیجه هر سی والین هر سی باجارانجی لجه وان و قیوم هاتنه دانین یعنی ایدای وی روزنامه البته بالکش بشکریا لوجستیک هر کس زناتی واتیا چه یعنی دبیجه وان هر سی شهرداریان بشکریا لوجستیک دادن تروریستان یعنی دادن پککی روزنامه صباح دبیجه دوسیای هر سی یعنی گلکی قلب و برزن دبیجه وای صدمین جکار آویتنا شهردارین آمد مردین او وانه دبیجه درق واندا 22 دوسیاین تئوری کو بردوامن هنه و گلکی تشجیل داری ریز کرنا لگوری روزنامه دبیجه الجزیره لزام گلکی باجارندن پیفچونی کو در کتنه دا پلیس هاتنه کشتن و لشکر هاتنه کشتن و جبو گرتنه و بریارانجی هر سه شهرداران وکه برسوچ وکه تاوانبار بناو دکه روزنامه ملیت جی دبیجه جبو لهمبری پککی تنگجاندنه که دو قولی دبیجه عالی که اپراسیون لهمبری اندام پککی لجی بردوام دکن لالی دنجی سه شهردار جوازیفه هاتنه دورخستن و اوجی جکار درخستیان جکار آویتن هر سه شهردارن وکه بشکه تکوشون لهمبری تروری بناو دکن روزنامه قرار دبیجه اینکو به هلبجارتنه هاتن نابکو بقیوم هرن او روزنامه بالکشه او روزنامه پشتیکو احمد داوود اولو دمک سرک وزیر ترکیه بو دست جکار هات کیشان یعنی دست جکار بردا او روزنامه در کتو او روزنامه جالی پشگرین احمد داوود اولو و تیت درخستن او دبیجه نابکو اینکو به هلبجارتنه هاتن بقیوم هرن دبیجه وزارت نافخوایی شهردار وان مردین و آمده به هنجت و ایدای ترور جکار دور خستن دبیجه او بریارکو
پشتی 5 ماهان به پشتی هلبجارتنا پیک هاتیه دبه سدما برتگان به هنجت کو هدف پشکریه ترور دیگه گلک فشار لوی پارتی هاتنه کرن دبیجه تبی کو تو بریارین فرمی تو بریارین کو گهیشتن انجامه که نبنجی او گاوا کو هاتیه آویتن دبه سدما برتگان روزنامه کارر به ویاوایی نزدیک مجانه دبه روزنامه جمهوریت کو او جی روزنامه که نزدیکی جهپ یا جی روزنامه اپوزیسیون یا هری مزنه د مانشت خود دبیجه دربه قیومه دبیجه سه شاردارن کو خلکی اوانا برای 4 ماهان وکه شاردار هلبجارت بون جالی اندامین قصری و یعنی جی دربه که قصری جکار هاتنه دورخستنو دوی روزنامه داجی برتگن جهپ و چند پارتین دن این اپوزیسیون باوایی که برفره جی دگرن یا روزنامه بیرگون او جی روزنامه که اپوزیسیونه پشتی جمهوریت او جی روزنامه که مزن جبو اپوزیسیون ترکیه دبیجه لهمبر اراده کو ج صندوق اندر کتی جارکدن دربه دمانشت خدا دبیجه دسیویه که آدار ده هدف او هر سی باجار به دستانی بون لی پشتی 4 مهنیوان قیوم لجیوان شارداران هاتن دانین او یک جی دبیجه وکه دربه که لهمبری اراده گل تیتا نرخاندن روزنامه ترکیه به ویاوای نزدیک مجارد بن البته سر تلویزیون انجی گلک برنامه لسروی که هاتنا چیکرن و اکران تلویزیون انجی جدو ور و البته جبوکو پشتگیریا بریارا وزارت کار نافخایی بکن و شان خواب بردوام دکن و انا وی کی وک سرکفتنه که حکومت الهمبری تروریسم بناف دکن لسر همو تلویزیون هم دکارن بیجن کو حلواسته که وهای بلی دو سه تلویزیون بچوک این اپوزیسیون لقادا ناف دولتی چاوره کو ایرو برتگن مزنتر بین هی در هم جالی نتوین یک بوی و ببر هم جالی یکتیا اروپای و جالی چند سازی و دزگه هندن این ناف دولتی و گردونی و احتمال داخیانی بین داین و تی گفتم که او بریار در راپورا یکتیا اروپا یا دربار ترکیه داجی جی کی برفره بگره و اوج بو ترکیه جی دهاتی دا دادگه هم فمرو یا اروپای به بسدما جزاین گران روزنامه ترکیه به ویاوای نزدیکی مسئله دبن دست خوش گلکی سپاس راوین سترک ج استودیوی باجار استانبول روژه و چاپمنیا ترکیه جمره را گهند